Yes, Team of the Season pack. Zagarantovan Team of the Season. Ajde, molim te sada, znači ne znam, ako dobijemo ovdje nekog, primjer Ninkovića, znači ovdje se ne znam da se dobija, da li se dobija bilo koji toc ili će se dobiti neki ovako, da vidimo, da li ima walkouta. Da li ima walkout, jeste. Da vidimo ko je to igrač, da vidimo Team of the Season packu, a to je Nemačka, Filip Lam u peku, ne mogu da verujem, majke, Filip Lam, ovo je odlično, vredi sigurno preko 200.000, ja ovo moram da slikam, Filip Lam vredi sigurno, 94 ocjenjen Filip Lam, znači, evo ga, Filip Lam u peku, mora ovo da se slika, samo sekundu, dajmo da vidimo koliko ti vredi, legenda u peku, ajmo, ovako, idemo, odlično, mislim da se ovo isplatilo. I da vidimo, idemo ovako, play, ako on vredi nešto, 20.000 moj quick sell, sad sam se malo zaznuo, isto kao i ostalima, ajmo, molim te da vrediš nešto, molim te da vrediš nešto, znači vredila je Face-a, B, tamo mrš, ajmo sad, Filip Lam, znači EA hvala ti, očekivao sam nekog, ne znam, kad sam vidio Nemačka, prvo mi palo na 5 Miller, ali rekao šta Miller, 499, 200.000, isplatili smo pack opening, fantastično, 100.000, ne, Lam vredi 100.000 izlike. Da vidimo da li si, ok, znači to je to, 100.000 vredi koliko ima bid, ali listit ćemo ga za 200.000, pa da otvorimo još jedan pack opening da pravimo 100.000 je bid, evo ovako ćemo, čisto za 200, pa ako se proda se, fantastično igrač u packu, idemo ovako, 200.000, ajmo ovako, 200.000 i stavit ćemo ga za 193. List of transfer market, idemo, isplatio si se druži, isplatio si se, idemo sad ovako, store, da otvorimo još neki pack i ovako nema više, evo ga odmah se prodao u sekundi. Promo packovi, znači ovo ćemo ostaviti drugi pack opening, to je to što se tiče ovog pack openinga, 94 ratovan igrač, inače nisam, samo kući bio pa nisam mogao se radujem, ali Filip Lam u packu, fantastično, vidimo se u sljedećem klipu.